Pemirsa pesawat Pini Ageng Airbus 380800 maskapai Emirates pacang bertiwi ring Bali tanggal siki Juni sane Jakirau. Di sejeroning masih kayang baga keselamatan penerbangan ring area udara, Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai raris ngemargiang Foreign Object Debris FOD cleaning kesarangin baga sani mepaiketan ring bandara. General Manager PT Angkasa Pura I Bandara Ngurah Rai, Handi Heryuditawan Mausang, FOD wantah pinaka usaha nencapang level keselamatan ring sejeroning, nyayubin saking kewentenan benda-benda asing sane ketarkeyang side ngawinang wacanan kawan utawi kerusakan tur bahaya untuk keselamatan penerbangan. Paikatan dane keserangin baga sane mepaikatan ngelaksanayang FOD cleaning antuk mastekeyang keselamatan penerbangan. Indike inucap kemargiang taler sapisanan nabdabin meriti winyane pesawat Airbus 380-800 maskapai Emirates. Menurut dane FOD cleaning pacang kemargiang antuk ngelantur pinake pengupaya ngutuang keselamatan penerbangan. Sandukan keresekin ring area sisi udara dahat nyokong keselamatan penerbangan. Tapi malih Airbus 380-800 pacang mertiwi. Rumasuk mersihang ring wewidangan parkir stand sekadi kauningin Bandara Ngurah Rai sampun ngayahin 13 maskapai domestik mewah 3.6 maskapai internasional. Yening sayhang sareng Januari kantos April pantaraning warsa kalih tali kalih likur sareng warsa kalih tali 3 likur pembekas ring internasional kauningin wenten penincapan kantos kalih talian diri penumpang mewah penyuan persen pesawat udara untuk kartah wilangan harian rawi mangkin kantos langkungan 3 talian diri penumpang mewah 106 pergerakan pesawat udara. Parwata Nguningayang.